uretse kuba aricyo kiremwamuntu kirusha abandi amafaranga ku isi, akaba anafatwa nk'umukire wa mbere ufite amafaranga kurusha abandi. Bernard Arnault ni umwe mu bagabo kugeza ubu uyoboye urutonde rw'abafite amafaranga menshi kurusha abandi ku isi. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze uyu mugabo abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa, harimo nk'amahoteli ndetse n'ibirwa, yewe n'indi mitungo y'agaciro gahambaye katapfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, nimba uri mushya kuri YouTube channel kandi subscribe ukore na like kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Bernard Arnault yavutse mu 1948, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Bernard Jean Etienne Arnault wamenyekanye cyane mu bucuruzi nka Bernard Arnault ni umugabo w'Umufaransa kugeza ubu ufatwa nk'umukire wa mbere ufite amafaranga menshi kurusha abandi ku isi. Akaba afite kampani nyinshi z'ubucuruzi zikora ubucuruzi ku rwego rw'isi zikomeye, zanamenyekanye kurusha izindi zose. Nk'urugero, akaba ari we nyiri uruganda rw'inzoga yanamenyekanye cyane ku isi iri mu bwoko bwa Hennessy, hakaza n'indi nzoga yo mu bwoko bwa champagne izwi nka Moet, ndetse akaba ari we nyiri uruganda rwa Louis Vuitton. Uru ruganda rwa Louis Vuitton rucuruza ibikoresho byinshi bitandukanye, rukaba ruzwiho kugira product zihenze cyane kurusha izindi, ndetse akaba ari nawe nyiri uruganda rwa Dior cyangwa se uruganda rucuruza imyenda ruzwi nka Dior. Ndetse Dior nayo mukaba mwarayimenye kuri product nyinshi zigiye zitandukanye, harimo inkweto, imyenda, ingofero n'ibindi bitandukanye. Si izo gusa kandi ziri mu maboko ye, hari nka kampani ya Fendi, Givenchy ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uretse kampani kandi, uyu mugabo akaba azwiho no kuba ari umwe mu bagabo bafite ibikorwa remezo cyangwa se ibintu bihenze kurusha ibindi, nabyo bimwinjiriza agatubutse nk'amahoteli, amaparitoma ndetse n'ibindi byinshi agenda akora by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, nabyo bimwinjiriza amafaranga atagira ingano amugira mu bwizatungo, bikamuha ububasha bwo gutunga imwe mu mitungo tugiye kubona muri iyi video. Nk'urugero, ni nk'inzu nziza cyane iherereye mu gace ka Trussdale mu mujyi wa Beverly Hills, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi akaba ari inzu nini bihagije, ikaba yaramutwaye akayabo kangana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 39 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Naho ku bijyanye n'imodoka, uyu muherwe akaba yaragaragaye atwawe mu modoka zirimo nka Audi Q5 Hybrid. Iyi modoka akaba yarayiguze 50,000 by'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyoni 66 z'amafaranga y'u Rwanda. Bernard afite na BMW 7 Series. Iyi modoka akaba yarayishyuye 90,000 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi na Mercedes Benz S-Class ya Bulletproof cyangwa se Antipare. Iyi modoka akaba yarayishyuye akayabo kangana n'ibihumbi 135 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 180 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuherwe Bernard Arnault akagira n'imodoka yo mu bwoko bwa Porsche 911 Carrera S, yishyuye akayabo kangana n'ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 267 z'amafaranga y'u Rwanda. Usibye amamodoka, umuherwe Bernard Arnault ni umwe mu bagabo bafite ubwato bwiza cyane kandi bunini bwo mu bwoko bwa yacht. Ubu bwato bukaba bwitwa Symphony. Ubu bwato akaba yarabuguze akayabo kangana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 199 z'amafaranga y'u Rwanda. Aka ni akayabo yaguze ubwato gusa bwo kugendamo. Yewe abakire si abantu koko. Si iyo mitungo gusa yonyine afite, kuko Bernard Arnault akaba azwiho kuba ari umugabo utunga ibirwa bigiye bitandukanye. Urugero, ni nk'ikirwa cyitwa Indigo Island giherereye mu gace ka Bahamas. Iki kikaba ikirwa kiriho za villa cyangwa se inzu z'imitamenwa nyinshi z'uyu mugabo, ndetse zimwe muri zo zikaba ari n'amahoteli. Abakire benshi bakaba baza kuri ibi birwa kuhafatira akaruhuko.
Bernard kandi akaba afite indi nzu nziza cyane y'umuturirwa itagisiba kuvugwaho n'abantu benshi ya St Remedorandis iherereye mu gace ka Keria Fontana. Akaba ari inzu yubatse ku buso bunini bw'ubutaka, ikagira ubusitani cyangwa se jardin, ndetse ikaba n'imwe mu nzu zihenze kurusha izindi mu gihugu cy'Ubufaransa. Umujejetafaranga Bernard akagira n'indi shato yitwa Cheval Blanc. Iyi nyubako ikaba iherereye muri Saint Milan mu mujyi wa Bordeaux. Iyi nyubako ikaba iherereye mu kibaya ndetse ikaba inakikijwe n'imirima myinshi ahingamo imbuto, akoramo amadivayi n'amashampanyi, aho iyi nyubako nayo ubwayo ibarirwa agaciro k'amamiliyoni n'amamiliyoni. Uyu muherwe Bernard akagira n'indi mansion cyangwa se umuturirwa uherereye mu gace ka Saint Tropez hafi n'amazi. Uyu ukaba umuturirwa cyangwa se inzu nziza cyane, akaba akunze kwifashisha iyo afite ibiruhuko cyangwa se izindi mpamvu z'ubucuruzi zatuma aza muri aka gace, ndetse akaba ayifashisha no mu bindi bikorwa bimwinjiriza amafaranga menshi. Uretse n'ibyo kandi, Bernard Arnault akaba ari umwe mu bantu bazwi mu bucuruzi bw'amahoteli mu gihugu cy'Ubufaransa. Nk'urugero, hakaba hari nka hoteli yitwa Cheval Blanc Hotel. Iyi akaba ari hoteli icuruzwa ku byumba, aho usanga icyumba kimwe cyo kuraramo kiba gihagaze akayabo kangana n'amadolari 1,500. Aya ngaya akaba ari hafi miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamamiliyari kandi Bernard Arnault akaba azwiho kuba atunze indege. Iyi ndege ikaba iri mu bwoko bwa Bombardier Global 7500, aho iyi ngiyi ayifashisha mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa se ingendo akora hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi ndege kugira ngo ibashe kwitwa iye, ikaba yaramutwaye akayabo kangana na miliyoni 73 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 97 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntitwakirengagiza kandi amasaha y'igiciro Bernard yagiye agaragara yambaye. Amwe mu masaha yakunze kugaragara yambaye, urugero harimo nka Grand Carrera Carba yaguze akayabo kangana n'ibihumbi 11 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 14,600 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muherwe akaba agira n'isaha yo mu bwoko bwa Patek Philippe Tiffany yaguze 230 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana n'akayabo ka miliyoni 306 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muherwe kandi akaba afite n'igishushanyo cya art cyangwa se ubugeni cyashushanyijwe n'umunyabugeni wo mu gihugu cya Canada witwa Thomas Clever. Iki gishushanyo uyu muherwe akaba yarakiguze akayabo kangana na miliyoni 13,700 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 18 na miliyoni 301 z'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo wabyumvishe neza, iki gishushanyo cyamutwaye aka kayabo k'amafaranga. Kuba ubwabyo Bernard Arnault ari nyir'ibigo by'ubucuruzi bikomeye, aho afite brand zigera kuri 75 zose, zimwe muri zo zizwi cyane cyangwa se zikomeye cyane kurusha izindi, zikaba zirimo nka Hennessy, Louis Vuitton, Moet, hakabamo Dior, hakabamo Givenchy, hakazamo Fendi, hakaza Bulgari, ndetse n'izindi nyinshi ntabashije kurondora, ndetse tutanibagiwe n'izindi kampani cyangwa se ubucuruzi akorera hirya no hino mu gihugu cy'Ubufaransa cyangwa se ku isi yose, harimo nka transport, ubukerarugendo ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu mugwizatunga Bernard Arnault ko kugeza ubu ari we muherwe utunze akayabo k'amafaranga kurusha abandi ku isi, aho atunze akayabo kangana na miliyari 233 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na trillion cyangwa se tiriyari 309 n'akayabo ka miliyari 890 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo wumve uburemere bw'aya mafaranga, nuko angana n'ingengo y'imari igihugu cy'u Rwanda gishobora gukoresha mu gihe kingana n'imyaka 58 hafi 60, kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda ari kimwe mu bihugu biri kwiteza imbere ku muvuduko wo hejuru. Mwakoze gukurikira iki kiganiro kukigeza ku musozo. Gihe kibagezagaho nitwa Dani, iyi channel yitwa Dani TV Nation. Kwibutsa gukanda subscribe, ugakora na like, byaba ngombwa ugakora na share
ciao ciao.